Počituvani prijatelji, pozdravite go liderom na Socijalno-demokratskom sojuzu Makedonija, Branko Crvenkovski. Dobro večer, Stip. Dobro večer, dragi prijatelji. U izvinatile 2 nedeli ja pominav skoro cela Makedonija. Trgnav so jedna misla, danes so sosema druga. Trgnav so namera da se sretnam so što je možno poveke ljudje, da porazgovaram s onih, da gi ohrabram, da gi okuražam, da vide deka ne se sami, deka nima mnogu, da im pomognam da go pobeda stravati. I što se sluči? Nigde, ama bukvalno nigde, baš kako i večerva vo Štip, ne vidov uplašen narod, ne vidov ljudje sa navedati glavi. Gotovo je, narodo se reši,